Ngibingelele kubabukeli bomkhanya kude TV. King Delicious, King SMC, Mr Delicious ngisho ngathi King Delicious noma King SMC uphinde uthi Mr SMC noma uthi Mr Delicious kukwena. Ushoti ke bafowethu ke lo yala kumkhanya kude TV. Ngiyabingelela bafowethu, ngibingelela nabo bonke ke bafowethu ama viewers nje akhona. Ngibingelele nabaphathi bafowethu ba umkhanya kude TV. Ayi phela siphila eSouth Africa bafowethu. Siyazizwa indaba zakhona, siyayibona itrenda kwenzeka imangaliso. Ngiyathanda ke mina mase kwenzeka into ezikanje ngoba siyasithi masikhuluma ukuthi uyabona ke lamabhantinti le nto le afuna manje ukuyivikela ukuthi izinto wrong kubantu besifazane. We bafowethu, nantu udaba luvela lapha usisi impela lo ekuthiwa ade ngizwa nje lapha kutata ngibona futhi nakumaya kudlaba social media impela kuyatrenda kule insuku. Usisi obese ngcwabisa indoda uNodoli. Indoda yazi ukuthi ingane ifile usho njalo. Ola lo ngumuntu lo ubemfakela imali enza yonke into. Azi ukuthi ukhulelwe kanti lo muntu uqamba amanga. Uyasho nje lapha nakuthatha uGod ukuthi lo muntu wesifazane ubeyaye noma bevakashelene kunjani afuthi isithi ethi uyayizwa ingane iyanyakaza. Laba abantu bafowethu, angiyazi mina into enje. Uyazi ukuthini bafowethu ukuthi ke mhlambe angeke ngiyiveze le. Abantu besifazane ukuthi sebenalo ulwazi lokuthi thina abantu besilisa, yabona umuntu wesilisa vele ayekho umuntu wesilisa into ayikhonze njengokuthi azwe kuthiwa umuntu wakhe amthandayo upregnant. Angikhulumi na ngegebengu zabantu abasobe beshayela bedlule. Uyazi lento ijwayele ukuya ngokuphambana le. Uthi wena umuntu wesilisa uyamthanda lo muntu wesifazane lo, uzokujabulisa ngempela ukuthi ukulelo. Uma kuumuntu wesifazane owethu uyayidlalela nje, uthi umuntu wesifazane yena uyakuthanda umuntu wesilisa wona ubuthi uyayidlalela nje, avela be pregnant. Uma eba pregnant uvela ushaya uchithe wena umuntu wesilisa ngoba manje kube pregnant umuntu obungayabona lento. But umuntu wesifazane nje umthanda umuntu wesilisa ayikho into ekujabulisa njengokuthi athi pregnant. So abantu besifazane lento bese beyayisebenzisa ke manje against us. Mina into engifuna ukuyikhuluma nje iyodwa madoda. Sengikhuluma nje specifically nabantu besilisa. Ayinani have ngithanda abantu besilisa ukuyikhombisa ngazi ukuthi ngomacaphu unakusale la. Nikiphi imali besifazane imali kanti iyona into ayifunayo ke le. Yabo lo muntu uyathi umuntu bemenzela yonke into. Lona kusho ukuthi kanti usebenzisa indaba ukuthi umithi nje usebenzisa leyo nto ukuze abambe lo. Yabo ukuze lo akwazi ukuthi shuthi kahle yena akathandi yena ubefuna imali yakhe. Useyabona manje ukuthi sekuyashuwa phela manje isikhathi siyahamba lokuthiwa ingane. Phela njengoba khamba inyanga kanje kufanele ikhule phela kubonakala. Kuze kufika isikhathi sokuthi iza usevela uqamba amanga ukuthi ifile. Isimanga engingasazi. Unesibindi ukuthi indoda iyeke kuze kuthengwe ngisho ibhokisi. Angazi ke labo ma funeral phala ukuthi yini noma nizoniyazi nina babukela ukuthi izinto. Kodwa nabo kusho ukuthi leyo nto iwugebengwana kwayo. Futhi mhlawumbe masingcwabisane. Masingcwabisane onjani lo ovumela into kanje. Yonke lento kusho ukuthi ubugebengu yonke lento. Ngoba manje kuthengwe uthi lona wesilisa uthe mayithi lo bengafuni ukuthi avule bathi ingane ayi ngoba phela bengekho mlindi lokuthiwa ingane ngoba vele ibincane. Uma ethi uvule ibhokisi uNodoli. Hawu iswa lesi sibindi salomuntu wesifazane ukuthi uze wavuma kwaze kwathengwa ngisho ibhokisi. Azi kahle yabona okunye futhi okunokuza kuthiwa ubani lo kade naye wakubo phuthu wakhe noma usisi wakhe umngane lona adenayo kule umngane wakhe benza yonke lento lena umngane ngathi osebenza noma kwi funeral cover into enjalo. Ngesikhathi lo wesilisa esevula ibhokisi benobani lo wesifazane ngaleso sikhathi khona umuntu ayenaye lapha.
uyabona leyo nto ke leyo uma ukuthi lo umuntu bekuwumuntu wakubo kwakhe lo wesifazane osho ukuthi kunomuzi walabo abantu ubugebengu kusebenzi wakhe yabo bafethu nathi sabantu besilisa bafethu ake siqapheleni laba bantu yazi ngeke ngasho something ngangayisho kabi yabona umuntu wesifazane wena umuntu wesilisa ungathi ushoda ngo5 rand umisi text umtshela uDavu ukuthi ngishoda akancane ukushiya kodwa kunesifazane engashodi ngo5 rand enganayo imali yokugibela ngamgibeza banethonya laba bantu and bayisebenzisa ke manje kuthina abantu besilisa and lezi zinto bafethu uzwaboma long distance relationship into ongayi-understandanga nje kahle angisho ukuthi wrong indaba ya long distance relationship but engathi ungaba ungaba vigilant leyo nto ngoba usungamazi lo muntu ukuthi wenzani ini kanjani uyabona nje lo muntu lo kuyacaca kusho ukuthi bebengahlali indawonye phela nalo muntu mekwazi ukuthi athi yena umethi isikhathi ngawu pregnant isikhathi singaka ukhulela base kufuneka phela manje siyabona insuku ngizasondela inyanga kufuneka izalwe ingane usethi file yabona umbuzo wami uthi ukube lento lo wesifazana akabalekanga indlela abaleke ngani noma lo wesilisa washeshe wayithola lento ngabe asikhulumi namhlanje ukuthi sesikhuluma ngenye iGBV futhi sakhuluma ngesihluku umuntu ubulewe wesifazana ubulewe ngesihluku angaba sikhulumi ngalokho manje kuyinyanga abafowethu yabantu besifazana I just want to say kubantu besifazana anikeni nani lento uqala ngaphi nje udla imali yomuntu kanti awumthandi umkhohlisa ukuthi uyamthanda indaba ungamtshela ukulalela mfowethu mina ngithanda imali yakho kuze yonke into ihambe inline ukuthi yena akafuni ukuthi uthanda imali yakhe umtshela ukuthi mhlawumbe nivumelaneke ngalokho ukuthi hayi kulungile sisi ngizokunikeza imali yami wena uzonginikeza lapha na ngithi ukufaka induku yethusi avela adayise nje straight yabo ngoba kuyacaca ukuthi ngcono ngisho nodayisa ngoba ukhuluma iqiniso lo isigebengu lesi sifuna imali ngala asimthandi lo muntu kuyimanje lo sinje ngoba kuthiwa akekho manje ubalekilwephi hayibo wesisi la ukhona ngempela siveze ngoba vele uyafuneka manje wenzile nje insambatheka ngempela eduma umhlaba wonke kumanje kukhulunywa ngawe ko radio kukhulunywa ngawe ko TV kukhulunywa ngayo yonke indawo kanjalo naye lo muntu wesilisa endoda emadoda ungayibulali ngalento ngoba ibhlungu yona qina nje indoda uqine kodwa nalo kona ke manje bese uyacabangisisa kahle yekani lento yeni nani ukuthi nazi ukuthi ngoba nakho nichitha yonke into onesiyitsheje niyathanda umuntu wesifazane wanti mfethu umbona ngosuku lokuqala nje ukuthi lo igold digger uthi umshela namhlanje uthi umtshela namhlanje ebethi manje ngeke siye sikwazi ukukhuluma ku WhatsApp ngicela ungiphi airtime uyasibona ukuthi hayi mnike nje ngoba phela usafuna ukumbona uzobona uzothi kuphela 2 days ikhanda lami nje yabo nami phela ngifuna ukubamba uqale ethi sonke lesi sikhathi kade engathandani nawe umbone emuhle nje wazi wamshela wena ubeyithatha phi leyo mali asiyibuzi zonke lezo zinto ngoba yini angazi noma bafethu kunzima abantu besifazane bafethu yabona indlela iningi labo manje abayiyona ngathi uyisimanga mina ngeke ngithi uyisimanga kabi ngoba nathi siyashela phela bafowethu ukuthi uthishela umuntu vele umuntu akukhulume mina ke nginenkinga abazalwane yabo angiziboni nje ngingathandana nomuntu ongitshele engimbonayo ukuthi lo muntu lo uzoyifunela ukuthi nginani akathandi mina yini ngihlalise laphi ngoba abantu besifazana sebephelile nemhlabeni nathi bafowethu nje abantu besizwe ke sibiyekene ubushimana obunje usebambelele umpilo ubambelele umuntu ubambelele entweni ayibona ukuthi ungusangana ayibona yabo nje le ndoda le ungathothi kunezinto kade yayibona kodwa manje iyitshethe hayi yabo hayi ngoba nakhona ukuthi izivula ibhokisi kanje
okusho ukuthi icaca ngokusobala ukuthi vele kona into ebeyisola ngalento ngoba phela ibingeke izilivule uma kuthi ibingasolutho kodwa kade yasolithule ndoda ke ungayibulali ke ndoda ngoba wasola wena wayithulela waze wagcina usu act ekugcineni wabona ukuthi ubusuku kade ukhokhokhokhela unodoli uyibonele ngawakho lo muntu wesifazane wena phuma lapho ukhona ngoba uyafuneka ngempela yabo njengamanje ubhizi ubaleka kanje umosha isikhathi sakho ngempela kanti yabo manje ukuthi usubanjiwe nje bekuzohamba kambe lento ube ngathi iyaphela ngizolonto icala mhlambe manje ngo-September noma ngo-October usugwetshiwe ezona usiyaqala usuyaphuka siyahamba iminyaka yakho yabona manje kulokhu ubaleka kanje uzolokhu uhlala emahlathini kuze kube nini ngoba lento uyenze ngamabomu nihlohlene nalo benihlohlene naye so into engizama ukuyiveza la bantu besilisa be careful nani bantu besifazana ake niyeke lento yini uma ufuna imali hamba ufuna umsebenzi uma ukuthi indoda ithande vele umuntu wesilisa uma ekuthanda kufanele vele ukuthi akwenzele lokho akwenzela khona uma ekuthanda not ukuthi umkhombe kodwa wena ngalokho nalabo besifazana abahleze bevela la sibabuka lethi angeke ngithandane mina nomfana ongenayo imoto usho kuba kukho ngisho ibhayisikili ngisho wakwakeke lo mzala ngoba namoto kodwa uthi akamfuni umfana ongenayo imoto ngoba engathi uthanda kakhulu imoto thenge yakho phela wahamba ufuna imoto zabafana uchoma ngezinto zabanye abantu akuchoma kanje ngezinto zakho so yonke nje leyo nto yabo phela kufanele sibe realistic ngale nto yabo ngitheme ngikulalela ngiyibuka ngabona ukuthi inansi imhlolo kodwa ingenxa ukuthi nabo abantu besilisa angasebenzi njani mina kulezi insuku nabo futhi sifazana konjalo ngibazi kanjani manje benza nje into hayi nabantu besitho bese beyamanipulate so ilokho nje bafethe bengifuna ukuveza kuloko ukuthi kulesi sikhathi asiqapheleni izinto ezikanje bafethu abantu besilisa be careful abantu besifazana ke niyeke lento eniyenzayo ngoba ekugcineni mase kuvela noma GBV banibani suke sekukhala thina futhi nani senikhala nithi kusenkingeni kanti inene niyisusela umshikashika khanya